Yes, abakinnyi rero bagera kuri batanu bayobowe na Vinicius Junior bari guhabwa rero amahirwe yo kuzaba abegukana Ballon d'Or. Rero ni igihembo kizatangwa tariki rero 28 ukwakira umwaka wa 2024 birumvikana. Akaba rero ari igihembo kizaba gitangirwa mu gihugu cy'Ufaransa mu nyubako bita Théâtre du Château. Akaba rero ariho rwose rero aba bavandimwe bagira kuri 30 bazaba rero bazaturamo umukinnyi ugera kuri umwe. Hari batanu rero kabisa rero bakomeye kugenda bahabwa amahirwe agiye atandukanye yo kuzaba rero bakegukana iyi Ballon d'Or y'umwaka wa 2024 zatangirwa rero mu gihugu cy'Ufaransa. Abo bakinnyi rero kabisa rero bagiye bayobowe na Vinicius Junior. Ubwo rero nukuza tukareba ese niki bagiye bafasha mu equipe yabo agiye atandukanye, amaklabu bagenda bakinamo, ese niki bagiye bafasha equipe y'igihugu, turebe ni ibitego bagiye batsinda, ese niki ibyagiye bifasha mu equipe yabo muri rusange. Buro kandi nizera ko umeze neza cyane, nizera ko aho uri hose rero ukomeza kugenda ugira ibihe byiza cyane. Icyo usabwa ni ukanda subscribe ukagenda ubona amakuru y'imikino agiye atandukanye, amakuru kandi aryoheye amatwi. Buro kugira ngo ukomeze kugenda udutera inkunga rwose nuko ukora subscribe ugakanda share ndetse ukareba n'ibiganiro byacu, dore ko rwose rero nizera ko ibintu bizakomeza kugenda bigenda neza muri rusange. Ubwo reka duhere ku mukinnyi wa mbere bamwita Lamine Yamal. Akaba rero ari umunya Espagne rero umusore ukina ikipe ya FC Barcelona agakinira na ekipe y'igihugu y'abavandimwe ya Espagne. Uyu mugabo rero byinshi yagiye akora bitandukanye, ngira ngo ni sezo ye ya mbere akinnye rero umupira w'amaguru nk'umukinnyi wabigize umwuga, dore ko akiri umwana muto cyane ariko rwose wagaragaje ubuhanga budasanzwe. Nubwo nta gikombe yatwaranye na ekipe ya FC Barcelona, ariko n'umusore rero watwaranye igikombe cya Euro cya 2024 rero agitwara n'ikipe y'igihugu y'abavandimwe ya Espagne. Rero batsinze ikipe y'igihugu y'Abongereza ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Akaba rero ari umusore uza ku mwanya rero wa gatanu mu basore bashobora guhabwa amahirwe yo kuzaba rero begukana igikombe cyangwa se igikombe nyine cya Ballon d'Or, birumvikana nk'umukinnyi wabigize umwuga. Yes, ubwo rero kandi ku mukinnyi wundi uhabwa amahirwe bamwita Dani Carvajal. Akaba rero nawe ari umunya Espagne ukinira ikipe ya Real Madrid, rero akaza kuba ari n'umuvandimwe rwose kapiteni wa ekipe ya Real Madrid. Ni umusore nawe uri guhabwa amahirwe, dore ko nawe yaje kwegukana igikombe, akaba yaje kwegukana igikombe cya Euro cya 2024 ari kumwe n'ikipe y'igihugu rero ya Espagne. Dani Carvajal ni umugabo w'imyaka igera kuri 33. Rero ubuhanga bwe budasanzwe, yagiriwe icyizere cyo kuyobora bagenzi be mu kibuga ari mu gihugu rero cya Espagne mu ikipe ya Real Madrid. Yatwanye ikipe ya Real Madrid ibikombe byinshi bigiye bitandukanye, harimo igikombe cya UEFA Champions League, kaza Super Coupe yo muri Espagne, kaza Championa ya Espagne, La Liga, kaza UEFA Super Cup. Ikindi kandi rero baje kuba atwarana rwose n'umuvandimwe n'igikombe cya rero yaje kwatwarana n'igikombe cyangwa se yaje kwatwarana n'ikipe y'igihugu y'abavandimwe ya Espagne. Rero ni umugabo nawe uri guhabwa amahirwe rero yo kuba yakegukana Ballon d'Or, birumvikana. Akaba rero ari umugabo umaze igihe mu gihugu cya Espagne kandi akiri ikipe ya Real Madrid, akaza ko rero akinana n'ubundi nyine n'ikipe y'igihugu y'abavandimwe ya Espagne. Ngo nawe ari mu basore bahabwa amahirwe yo kuba rero bakegukana iyi Ballon d'Or y'umwaka wa 2024. Ku mwanya turasanga umuvandimwe witwa Jude Bellingham. Akaba ari umusore rero w'umwongereza n'ubundi ukinira ikipe rero ya Real Madrid, umusore ukina mu kibuga hagati. Buro kandi byinshi yakoranye na ekipe ya Real Madrid, yaje kuba ayitsinda ibitego bigera kuri 23. Ibitego rero byafashe ikipe ya Real Madrid kwegukana igikombe cya UEFA Champions League, baza kwegukana igikombe cya Championa ya Espagne, La Liga, begukana Super Coupe
yo mu gihugu cya Espagne bikabekana n'igikombe rero cya UEFA Super Cup. Ubwo kandi Jude Bellingham rwose rero yafashije ikipe y'igihugu y'Abongereza kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi, rero baza kuba rero batsindwa n'ikipe y'igihugu ya Espagne ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Umuvandimwe rero yitwa Rodri ku mwanya wa kabiri, umuvandimwe ukinira ekipe y'abavandimwe rero ya Manchester City yari mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba rero n'umuvandimwe ukinira ikipe y'igihugu ya Espagne. Ubwo rero kandi umuvandimwe nyine bita Rodrigo Hernandez ukina rero mu kibuga hagati yari mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester City, umusore rero waje kuba afasha ekipe ya Manchester City kuba rero akitwara neza bagatwara igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza English Premier League, ndetse bagatwara na Community Shield batsinzemo ikipe ya Manchester United kuri penalty. Rero kandi umuvandimwe nyine n'ubundi yari mu ikipe yatwaye igikombe cya Euro ari rero mu gihugu cyangwa se ku mugabane w'i Burayi, ikipe ya Espagne nyine yaje kuba igenda ikegukana. Mwanya mbere twasanga umuvandimwe witwa Vinicius Junior, umusore ukina ikipe y'igihugu ya Brazil agakinira ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Ni umusore watsinze ibitego rero bigera kuri 24 atanga ibitego bigera kuri 11, harimo n'ibitego rero 3 yatsinze ikipe ya FC Barcelona ku mukino wa nyuma wa Super Coupe yari mu gihugu rero cya Espagne. Umuvandimwe rero bita Vinicius Junior mu bikombe yatwaye n'ikipe ya Real Madrid harimo UEFA Champions League, akabamo UEFA Super Coupe, akabamo La Liga, akazamo Super Coupe, ndetse rero umuvandimwe rwose rero akazaba nyine ahatanira iki igihembo. Rero kandi uyu munya Brazil yatsinze ibitego bigera kuri 10, ndetse no ku mukino wa nyuma wahuje Real Madrid na Borussia Dortmund rero yaje kubatsinda igitego birumvikana. Umuvandimwe rero akomeza kugenda no muri nyine yitwara neza cyane birumvikana, rero akaba rwose ari umusore nawe uri guhabwa amahirwe yo kuba yaza kegukana rero cyangwa se yazegukana Ballon d'Or umwaka wa 2024. Rero kandi ikindi wamenya kuri iyi Ballon d'Or nuko rwose yamuvandimwe Cristiano Ronaldo yabo ndetse Lionel Messi, abagabo bafite Ballon d'Or nyinshi ku isi, rero bakaba uyu mwaka bakarigeze baza rero kubazatanira Ballon d'Or y'uyu mwaka. Ubwo nuko bimeze rero mu bijyanye na Ballon d'Or rwose, rero akaba uko byifashe muri rusange. Ubwo rero igihari ni ikihe? Ni ukuvuga ko rwose rero aba bavandimwe ubwo nyine uzarusha undi cyangwa se uwo abakinnyi bazatora ndetse n'abandi bavandimwe bagiye batandukanye niwe uzaba rero yegukana Ballon d'Or y'uyu mwaka, rero umwaka w'2024. Nababwiye ko rwose izabitanirwa mu gihugu cy'Ubufaransa ni tariki 28 Nyakanga, akaba rero Ukwakira nibwo izaba igenda itangwa tariki 28 Ukwakira birumvikana. Akaba aribwo rero bazaba bayihereza uwahize abandi ku isi, hagatangwa n'ibindi rero bihembo bigiye bitandukanye ku bakinnyi bagiye bitwara neza uzamu w'umwaka, ku mukinnyi muto witwaye neza, ndetse no mu bagore bose bazagenda rero batanga ibyo bihembo birumvikana. Rero mbashimire, mbifurize ibihe byiza cyane, mbifurize impagarike n'ubugingo. Nitwa Nizeyimana Alphonse.